ngo Ronaldo ni umuntu udasanzwe ubyumve gutyo. Mu mwaka wa 2015 yaje kujya mu gihugu cya Espagne akora plaka imwe muri plaka yatungaye abantu benshi, aho yaje kugenda muri salo akidekoresha bakamwambika imyenda ishaje ndetse akaza no kwambara ubwanwa bagapfuka isura ntigaragare neza. Nyuma y'iminota mike saa 1:07 yaje kujya muri uwo mujyi wa Madrid akajya yaka abantu telefone bakazimwima amubwira ati ndi wa numero umuntu nkawe. Ndetse uyu nguyu yaje kugera saa 9:01 abona akana kitwa Nicolas batangira bakina umupira. Nyuma y'iminota mike aramubaza ati witwa nde? Uyu mwana Nicolas aramubwira ati nitwa Nicolas. Ndetse Ronaldo ahita atangira kumusinyira kuri baro, ahita yikuraho yasura arayerekana, noneho yerekana isura ye ya nyayo. Mu minota mike nyine abantu batangira gutungurwa, urana ko nakana kitwa Nicolas kari kamaze gutungurwa. Nyuma y'iminota mike byari bihagije kugira ngo uyu Ronaldo ateje akajagari muri uyu mujyi. Abantu benshi baje bamushagaye barimo baramufotora ndetse batangazwa n'uyu muntu wabagezeho kare mu gitondo, ndetse nibamumenye bakaba babonye ari Ronaldo Cristiano. Byaje gutungura benshi rero, aho uyu Ronaldo iyi plaka yayikoze mu buryo bwose bufite ikintu gitangaje. Uyu mwana yitwa Nicolas arishima cyane, aho bari bamusinye baro bamubwira ati ni yawe. Ronaldo nawe uramubona aho yari amaze kwidekoresha ameze neza, barimo baramugira kwa kundi ameze. Ndetse abantu benshi baje gutungurwa n'iyi plaka, bavuga ko iyi plaka nayo iri muri plaka zagiye zitungura abantu benshi kandi zakozwe n'ibyamamare. Nimuze kujya kure rero, murabizi ni za nkuru zisanzwe tubaha, murabizi ko zihoraho ni akadasohoka. Justine Rami kuri ya channel yanyu, nimukanye mudakoze subscribe. Ndaje mukanya tuganire, murabizi neza yuko muri iyi misi hari haravutse ikintu cy'ikibazo, turaje tubiganireho, turabona n'abandi makuru yose dushaka kumenya. Ndetse nihagira n'umuntu ugira ikibazo yatwandikira kuri WhatsApp yacu akaza kutubaza amakuru, ndetse kandi